Afrika-Dzonga nhlekani mingiselo mkanalo FM na kuhlanganisa kolonga yingisela xitichi surko mina ni khalanga Pet Mathebula ni wa rismata wa jima xihlango wa xingirtana wa xijajana makunana wa ndandatsi Afrika-Dzonga kunjani nakona ku Afrika wa vulavula hi famba swi nga fika le ka awara ya mbirhi nhlekani lowu wa xikwembu timhaka ti tele kambe ni nga swi ku byela tona hi kandzila hambi ku ri mhaka ya CCMA khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 musumbhunuku ku ya fika ra vuntlhanu Afrika wa vulavula yi kona ku ta korokela wena loko mo languta vatirhela mfumo va hakela tax ya le henhla ngopfu leyi va nge pay as you earn is almost half ya mali leyi mi hakelaka budget leyi hi khumba hi ku hambanahambana yi langutisa ku basic education ya nyikiwa mali muni aka budget se yena i va langutele sweswo ku hi ta kuma muholo wa kahle ku ta antswisa yini aka swona discrimination hi ku ya hi mhlovo wa vanhu aka timhaka ta leswi tibanga ti treatisaka swona vanhu va ntima a ma ri na budget mapati lawaya so pati leriya ra ku ya manyeleti hayi se ra hera province ri prioritize ka ti-plans ta heta 25-26 vanhu van'wani va ku va fike a health center ya le Giyani hi 6:30 nampundzu ivi hi 6:30 namadyambu a va pfunekangi va tlherini i mhaka ya ku munhu loyi a pfuna vayimani a ku ri munhu wun'we dyambu leriya hinkwaro khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 musumbhunuku ku ya fika ra vuntlhanu ntsena eka Munghana Lonene FM makombandlela hi ku ya hi va statistics South Africa tinhlayonhlayo ta vanhu lava va pfumalaka mintirho Afrika-Dzonga ti tlakukile eka kotara yo sungula hi ndlela yaleyo se swi nga va swi vula yini ke swi nga va swi vula ku va lava nga fika America va fambe na mintirho ya vona ke ta va ka hi bula na statistician general Risenga Maluleke hi bula na vona laha ka ntlhanu timinete ku pela vona ya khume nharhu kwala ka Munghana Lonene FM hi ka xifaniso xolexo xa timhaka leti hi bulaka ha toho leti ti khumbaka ku pfumaleka na ku kumeka ka mintirho hi ndlela yeleyo kasi loko ha vulavula tani ka vula maAfrika-Dzonga van'wani va kulumaka 45 va fambile Afrika-Dzonga ku ya va a vuchavela wawa le America xivutiso ku va ku a va tshama kwihi a va tshama kwihi ka vohe kwihi leswaku va suka kwihi swi fanele swi tiveka ku a va suka kwihi leswiwani ni vulelaka ku hi nga howisiwi vanhu va tekiwa va yisiwa ka holiday ivi va tisiwa i nga ri i vanhu lava va nga hetelela va twaku kumbe va hetelela va ya vuchavela wawa swi fanele swi tiveka ku va fambile Afrika-Dzonga va yi vuchavela wawa nako loko swi koteka va nga ha vuyi hambi va ha ta tsakela ku vuya ta twa mani kambe loko vo tshika tiko ro tshika ri fambe hi ndlela leyi ya ku munhu a za navela ku loko a ni ri Afrika-Dzonga a va fanele va nga ha vuyi ngopfungopfu loko va fambe hi thikithi ra mavuno ma vo mhaka kona kambe mhaka leyi fanele ku langutiwa hi yo yaleyo mingisero wa mina ku la ku tatwa ku hi ku vona ka wena u vona ongeti loko xiyimo xi titani swi nga va swi vula yini loko swi ta tlhelweni ra timhaka ta matshamelo ya timhaka eka siku rorolero se hi ta va kha hi vulavula na statistician general Risenga Maluleke hi languti mhaka yaleyo ku ya amahlweni kasi yin'wani mhaka leyi nga mahungweni namuntlha mingisero wa Munghana Lonene FM i timhaka ta va vukorhokeri lava va tisaka kumbe va tisaka vukorhokeri eka kumbe va yisaka vukorhokeri eka vaaki ngopfungopfu ka vadyondzi va xikolo lava hi vulavulaka hi timhaka ta scholar transport va nge ri ku na xiphiqo a va le ku hakeliweni hi nkarhi ngopfungopfu a North West hi laha mahungu lama ya nga koho ngopfu ku a va le ku hakeriweni hi nkarhi le a North West se loko va nga ri ku hakeriweni hi nkarhi swi hetelela swi kavanyeta hi laha kumbexana a va ta tirha ha koho ku ya mahlweni se swi nga leswi van'wani va vutisaka ku va ze va nga hakeriwi hi nkarhi ku ka ku kayivela yini se i timhaka leti hi lava ku twa n'we ka toho ku loko vanhu va ka va nga hakeriwi hi nkarhi swi tlhela swi khumba vatirhi ka n'hweti leyi yo ya leyi nga ya vatirhi leyiwani hi laha ku hetelelaka ku va na xiphiqo hi lava ku twa ku n'we mi angula mukini ka mhaka yaleyo okay ku hi nkarhi lowu wa vatirhi kumbe hi nkarhi lowu wa n'hweti ya vatirhi va kha va nga holeliwi hi nkarhi vatirhi lava swi yisa kwihi tanihi tiko loko a vulavula hi sweswo ni kume papila tolo ri huma ka van'wani va vatirhi va le xibedhlele xa Khensani na vo va vilerisa hi sweswo ku khampani leyi va tirhaka yona ya swa vurindzi yi na tin'hweti timbirhi yi nga se va holela manitwa tin'hweti timbirhi va nga se hola munhu a hleketa ku va fanele va tirha va rinda laha xibedhlele vaongori va hlayiseka switirho swa le xibedhlele swi hlayiseka mara va kha va nga holi
papila leri ni nga ri khoma la ri komba ku ndhawu leyi rihanyo a yi hakelangi mali eka mukorhokeri lowu kambe loko va nyikana titenda leti va vula va ku i fanele i ri na mali yo i nga kota ku hakela kambe hayi a hi nchumu no tshemba ku va ta swi tekela nhlokweni va ndla swin'wana swa n'wanchumu va hona va hola hi ku khale MEC ka ha ri dokodela Phophi Ramathuba va tshama va ya ka Thomo va fika va kuma ku na laha tliliniki ya ka Thomo va kuma ku va tirhangi kontraka yi vhe yi hela kwalaya na kwalaya se na va lava nga khensani na vona loko va nga holeliwi swontswa ku herisiwa kontraka hikokwalaho ka yini va fanele ku va xanisiwa hi mali ya xibalo xa hina mina ni le ku tirheni la namuntlha ni ta hakela xibalo ivi va forward va xibalo lexi a xi fanele xi va hakela xi sungula xi ya jika kwihi vanhu ku tin'hweti timbirhi va nga se hola i mani a nga tshama a heta tin'hweti timbirhi a nga holanga ivi mi tsaka so lexi ni tsakisaka ku hambi ku ri MEC va ndzawulo ya swa rihanyo ni va byerile mhaka leyi va le ku tirhaneni naswona khampani leyi ta laveka yi kumeka nangu mi tivaka van'wana lava nga hakeri ku vanhu hi nkarhi ni byeleni hi kota ku swi lulamisa sweswi hi ku a mi telangi ku tandliwa mahlonga handle ka loko ri ku hi swo mi lavaka swona se i mhaka leyi kumbexani hi nga heta loko hi languta hi twa na n'wina kumbe angula mi ku yini ku loko mi ku na swikola transport mi va nyika mali hikokwalaho ka yini mi nga va hakeli no tsakisa hi ku la Limpopo hala a ni se tshama ni swi twa ka hala ka ndzawulo ya dyondzo yi nga rhangeriwa hi MEC Mavhungulu Rhuli Ramakhanya a ndzi twa hoyi laha swi tikomba swilo swi famba kahle ene nge hlamali ku swi famba swi vona swi famba kahle na ti-result loko lembe ri hela ma ti vona ku ta tikomba ku i ndzawulo leyi nge le ku swi twisiseni ku yi le ku ndleni ka yini ma swi twisisi i ndzawulo leyi nge le ku swi twisiseni ku yi le ku ndleni ka yini se loko vanhu va va swi twisa ku endla yini wo vona swi ka swi hlangana swi humelela hi ndlela yaleyo sa hi ku tumikiseriwa Munghana Lonene FM makomane se n'we mapasi ya n'we ya sungula ku hi 75 kumbe 74 kumbe 73 ku ya le ndzhaku vulavisisi byi komba ku hi n'we mi nga phatsamiwa ngopfu hi xitsongwatsongwana xa HIV loko ku nga ku ndliwa vulavisisi hi ku ya hi professor un'wana a Witwatersrand University va vula tani ve ri n'wina mi nga na malembe ya lama ma sungula ku hi 7 mapasi ya n'we ya sungula ku hi 75 74 73 72 71 mi kha mi tlhelela le ndzhaku hi n'we mi nge le ku jikajikeni na xitsongwatsongwana xa HIV hlayi ya lava vanhu lava nga tala ngopfu a Sub-Sahara Africa hi lava nga na malembe ya 50 ku ya henhla no a no hlaya ku pima ku na n'we van'wana loko musika va vuka va ku avuxeni mi swi tsundzuka leswi na ha ku swi vulaka ku pasi ra n'wina ri ndlise ku yini kwala Omotos a ni Omotos a ri khoto tolo na namuntlha va ta tlhelela hi mhaka ya ku veri i pfuvapfuve milawu ya timhaka ta ku ya matikweni yan'wana immigration law masitwa ku ya leswi mina no swi hleketa loko ni yo tshama ku swi ya kwihi ma va tsundzuka vakulukumba lava nga kumeka a Mpumalanga va ku va huma tikweni rin'wana va le ku leteriweni swa vusocha a yi tengiwangi no tengiwa mhaka va volovhe va ku hayi swantswa va famba vanhu lava va ti tlhelela makaya hi ku anakeni va tlule nawu wa lowu nga tluriwa hi Omotos Omotos a ka va ri ndleleni yo famba ene loko a ri ndleleni yo famba LPA yo ri hala tlhelo yi ri hi le hela ku appeal I go to Victor Mina 0860002543 kanisa rito ka 0657443911 hi ndlela yaleyo timhaka leti ti khumbaka mintirho na ku ka vanhu va nga holi minkarhi na ku xanisiwa ka vona hi bula hi swona ntsena hi hafu ku bela awara ya 12 sweswi hi ta na timhaka tihi kumbe tihi leti nga na tona tlhandla kambirhi hi le ku ringeteni ku lava va office ya Premier wa Limpopo endzhaku ka loko ku ri na papila leri hi nga ri khoma la ringe vete va ta a Rotterdam tolo a va yangi va mfumo wa Limpopo ku nga ri Premier kambe va mfumo wa Limpopo a va yangi hikokwalaho ka yini ku na un'wana na yena nga hi rhumela angete i lava hi vitana MEC Sasekani Manzini hi va landzile va ku va lava ku tatwa clip ya kona va nga wu yingiselangi nongonoko se hi va rhumerile na clip ya vo hi vo hi nga rindzela vo ku va ta sweswi va ta hi byela ku hikokwalaho ka yini vavabyi va hluphekisiwa va famba hi swo famba
swo ka swi nga fani swo ka xo fana kambe mavabyi ya va kha ya nga fani futhi veri va kholeriwa loko va fika laha Rob Ferreira loko va suka swibedhlele swa mapulaneng na tintswalo se hi lava ku va vutisa swoswoleswo 0860 002 543 khalanga pet mathebula eka afrika wa vulavula 12 to 2 musumbhunuku ku ya fika ravuntlhanu a hi tekeni loyi ri mingisero sungula nhlekani Hlekani Buti. minjhani buti Hi pfukile njhani? tlakusanyana rito buti wa mina Okay. Okay, Buti. Ni na ngopfu xa vakulukumba lava nga amukeriwa le America ne Buti. So problem ya mina ku vun'wa lebyi nga laviwa munhu hinkwawo Afro-Forum na van'wana DA yi nga sala a palamende yi ri yini hi swona na hikokwalaho ka yini mi ku DA yi nga sala palamende yi ri yini hi swona hikokwalaho ka yini mi nga ku ANC yi nga sala palamende yi ri yini hi swona hikokwalaho ka yini mi nga ku IFP yi ri yini hi leswi ni nyikeni swifaniso swa ku hikokwalaho ka yini fanani botechnia hi mhaka ya khala ya mihlovo se ni ta tirhisa timhaka ta segregation hi mhaka ya khala ya mihlovo hi ku DA i vanhu vo basa hakanyingi hi vo va nga foma timhaka letiya hinkwato swo va swi nga sweswo swi va swi nga ni ntiyiso holobye wa dyondzo i mulungu okay but na swi twisisa se mi nga susumeti swilo leswi swi nga ri ku ntiyisi hi ku va koho va ntima lava nga koho ka vandla leriya na loko ku va ri va na tirhali na hinkwaswo sweswo ku va ku ri na vantima laya na muvulavuleri wa volo hi nga tshama hi vulavula na hikwale muntima se tanani na tlhelo rin'wana ra njhekanjhekisano rero ri tsandzini but a ni fane munhu nyika chance a ni ya kona mani tanani na rona nitho okay but a ni la ta tiva ku lexi endlaka leswaku va za va tsutsuma va ya America na i mhaka ya la ku veri vanhu va ntima va xanisa mabunu la South Africa no vula ku ri mahungu ya kona man all over the world a va ya voni na mahungu ku ri swilo leswi i ntiyiso kumbe a ntiyiso na kwalano mina na n'wina ni hi swin'we kwalano mina phela n'we hi holovela laha ka ku mi kombetela DA hikokwalaho ka yini mi fanele mi kombetela DA leswin'wana hinkwaswo mi nghenisa DA mhaka yini okay ni khomeleni ka DA a ni no vula a no yisa hi mhaka ya khala ya vona ku ri i vanhu van'we vona no vula ku ri va nga swi koti ku vulavula ntiyiso loko va selela ka ku swilo leswi nga vulavula hi lava nga le a hi ntiyiso nakona nkulukumba luya Trump na yena a nga na wona ntiyiso kahle xikulukumba xa Trump wa ha vavela mhaka leya South Africa yi nga teka Israel yi va yisa le anexane ka international court a ku na nchumu ko va xexiya ntsena i revenge ya ku hi la ku twisiwa ku vava hi yena swi nga leswi n'wina mi ri yini no mara me ni ri ntiyiso u ta sala rivaleni endzhaku loko a kume ntiyiso i ta ku yini xana na xivutiso ku ta va ku wa vilela ke hi ntiyiso walowo hi sweswo ni lava ku tiva swona ku ri endzhaku loko se a kume ntiyiso swa n'wi vilerisana na ku vanhu lavaya va yele hi xikongomelo xa ku va chava leswi humelelaka la South Africa na or vo ti fambela nje hi mhaka kumbe maybe va na mali kwala ka ku vo ti fambela hi yo mhaka mhani kha ni mi vutisa n'wina vayingiseri ku a va tshama kwihi ku fayiwile laha va tshama kona na a ku fayiwa hi ku mi nga kuma ku na loko va ri kwele America va nga ha tlhe va kuma va ha dya mali ya kwa kaya kumbexani la va nga suka kona ku rentiwini ku renta va lava ka hina ivi swi hetelela swi ya fika kwalaya ka ku na ku renta koloko se va ri le America va kha va dya timali leti n'we mi nge le ku va hakeli na Afrika-Dzonga hi sweswo ni hleketaka swona hi ku loko na ku va okay i kuma ku se ku va dinile leyi va ku hleketa South Africa i ta kuma ku ri swin'wana leswi swi nga ta dya mali ya hina ya tax naswona why va nga kongomanga another land lava humaka kona America na because a va humi kona ndhawu liya na n'we se mi tana yin'wana ya leswi na hi ta mangela swi vulavula swin'wana swa va Netherland se mi fika njhani kwala kambe swi ri tani khensini buto mi hlayisekani ngopfu 0860 nakona ku Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makwembe rintlhanu subinete ntsena ku bilavula ya 12 nakona ku Afrika wa vulavula n'wana mingiseri lo nhlekani Sekani bot phet mfukeni. buto mina hi pfukeli mi ngina minjhani Ifukeli man. I can't
ya ta hisa Bootpet man ta hisa timhaka leti mi taku na tona ti ta hi tlhontlha man Bootpet na ta mi nyika ku na swin'wana swi nga humelela mi sure ka department vala ni nga tumbeti a sekete ya la a sasela manda ni kume ku va na security le company a seva laya vana va lo va seva lava ni byela ku a va la ku heta lembe va nga kumangi mali ya vona ya bonus swin'wana swo vava ngopfu sweswo ku va vai leswi vula ku ku va vai I mean loko munhu a tirha a nga yi kumi mali ya yena ku vona lava nga tendera laha va le ku kumeni ka mali mi te mali ya bonus no a ni swi fambelana na vatirhi laya a hi sunguriseni phela a ni n'wi mi vulavula vatirhi mi te mali ya bonus mara i mali ya vatirhi a mali ya vatirhi phela bonus a swo boha ku mi nikiwa loko mi ka mi tirha ko karhi a swi bohi Bootpet ni kombela mi yingisela laha ya hi vulavula hi problem kahle voni ku problem i tendering system leyi nge le ku endleni ka problem vanhu hi lava va le ku tirheni under khampani yo karhi leyi nyikaku vukorhokeri laha aka ndzawulo aka ndzawulo ya mfumo mara vanhu lavaya va hetelela va nga hovoleliwi mali ya vona Bootpet swi justify njhani swilo leswiwani sweswo na mina swa ni karhata loko va nga holi mali ya vona mara leswi swi nga ni karhatiku hi leswi n'we mi nga sungula hi swona ku ya bonus swi ya hi ku muthori na muthori wa twana ni yini sweswo na mela ni tirha kona ni hava mali ya leve nge bonus se bonus a yi lweliwi bonus mo twanana na n'we kambe leyi yi lweliwaka hi le ya ku mi twanani ku matirha mi hola ivi loko munhu n'hweti yi hela munhu a nga mi holeli hi la nyimpi yi sungula kona Bootpet munhu a swi tivaka loko ni tirha a ni kumi bonus a nge complain maswisanyana ni a ni swi ya hi ti-agreement ta vona hi contract leswi nga tshamisa xiswona so la a ni twa ku vona vulavula hi vanhu lava va nge le ku endleni ka vukorhokeri aka ndhawu yo karhi mara mi kuma ku ri va heta karhi va nga holangi ku hola karhi phati ya bonus i phati ya ku hola i swi swin'we mi le ku katsakatseni swilo mata loko mo swi veka kahle swi swa n'wina swi nga twala leswi mi nge le ku swi ndite swo mo swi pfuvapfuva kambe mi swi ri tani ni khensile tlhelo ro rin'wana vo swi pfuvapfuva loko a mi ku va hola a va holi hi nkarhi ni mi yingiseri kahle bonus i swin'wana hi va ka yini loko o twisisa sweswo ku bonus i yin'wana mhaka a hi ta kota ku twisisa ku ya mahlweni a ya mkhele n'wana mi yingiseri lowu nhlekani yo a ku na munhu mani n'we ni hatse ni fambisa mi yingiseri lwa ni ku ku na munhu a nga khoma la hi ndlela yaleyo bonus i tlhelo rin'wana ra 0860002543 noko ku Afrika wa vulavula ile ka mugana Lone FM makomba ndlela a hi ku ti mi yingiseri me ku ri yini khalanga Phet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 musumbhunuku ku ya fika ra vuntlhanu sweswo mi yingiseri mugana Lone FM makomba ndlela ni tshama ni kha ni vula minkarhi hinkwayo na masiku hinkwayo ni ku nongonoko lowu a hi wa mina wa hina se loko ndzi ve na xiphiqo xexo mina swa hi onhela hina hi lava leswiya swa ku hina hi nga hala ka phaphazela a hi si tshama hi vona ya hi vulavula na hina kwala i nongonoko wa hina lo wu tirhisa hina wu na vuhina ngopfu nongonoko lo a wu swa mina a swi kona ngopfu ka nongonoko lo ku tele hina ma vo mhaka kona kambe mi swi ri tani mingisero mina 0860002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula hi le ka mugana Lone FM makomandela ni ya twa mahungu ya misava ya awara ya n'we ta himsekweni loko se hi vuya ni lava ku se anamisa miehleketo va ka hina hi kota ku twisisa na ku vulavula hi twa ku n'we tanihi rixaka mi yini timhaka letiwani ta ku van'wani va tirha ku fana na valava va sikola transport yo tleketla vana yi va susa la yi va yisa le ivi yi heta nkarhi va nga hakeriwangi va rhumerile ti-invoice van'wani va ze va tereka va nga hakeriwangi ivi ku va na mhaka leyi ya vumbirhi ya timhaka teti ta ku mi kuma vanhu va tirha va heta na n'hweti va nga holangi hi laha swiphiqo swi hetelela swi tlhela swi va kona hi ndlela yaleyo se hi laha hi nga kona mingisero mina ni lava ku ta twa wehe ku we angula ku yini hi ta bula na statistician general Risenga Maluleke sweswinyana ku nga ri khale hi awara ya n'we nhlekani lowu wa Xikwembu se hi kota ku twa ku va ri timhaka ta mintirho ti fambise ku yini nakona hi fike njhani ka xiyimo lexi hi nga hetelela hi va ka xona hi ndlela yaleyo kambe sweswo hinkwaswo endzhaku ka loko hi ta va hi kandziyela
khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 Musumbhunuku ku ya fika Ravuntlhanu. Ai boleni va ka yini ya leyo mhaka hi nga langutana na tanihi tiko hi langutana na ntlhontlho loko swi ta ka timhaka ta mintirho mintirho leyiwani swi le ku tikeni hi ku ya hi statistics South Africa va ha ku kombisa namuntlha ku ri ka kotara yo sungula hayi u nge ti mintirho swi fambangi kahle ku na vanhu vo tala va nge le ku laveni mintirho loko va vulavula hi mintirho ya ku yi le ka vanhu lava pfumalaka mintirho va le ka a hi nge xikombiso va ku 32%. Ani loko va ku 32% vo vula ku loko mo fika mihlengeleta vanhu va 100 va dzana va 12 va ta va nga tirhi manzuma loko mo fika mahlengeleta mu ku dzana hela va 12 va ta va nga ri ku tirheni hi la xiyimo xi nga kona masivo se i timhaka leti kumixana hina tanihi vaaki a hi fanele swi languta ku hi fika njhani ka xiyimo xa muxaka wolowo kun'wana hi laha munhu i thole vanhu ku va kota ku n'wi fambisela timovha ta yena leti nga kuma kontraka na mfumo wa hina ta ku va kota ku rhwalela vana va va susa lava va yisa le va nga va hakeli hi nkarhi vatirhi va nga holi kumbe va nga holi hi nkarhi swi vula yini sweswo leswi na ku vulavula hi timhaka ta ku na van'wani va tirhaka ka tikhampani leti ti tirhanaka na mfumo kambe va nga holi hi nkarhi kaya mahlweni ku tshikeleriwa yini vo vatirhi lava so i nandzu ku va mutirhi ke la tikweni leri risimu leri ra dokodela Thomas Chauke xin'wana na xin'wana xi ba nhloko leyi se xin'wana na xin'wana xo ba nhloko ya vatirhi swo vatirhi hi vo va fanele va hlupheka 0860002543 kumbe kandisa rito ka 0657443911 kandiso wa wena u nga hundzi minete naswona tiyisisa leswaku nkandiso wolowo ku va ku twala wena i ri wexe a hi amukeleni mingisero wo sungula hi loyi nhlekani papa right hi pfukeni minjhani vutomini right a khensa laha ka dzana leyi mi vulavulaka hi yona ku hava na un'we tirhaka no hi ku loko mo cheka va lava tirhaka ta kuma ku ri hinkwavo hi ti-contract after 5 years ku tlhe ku yima vo futhi va ku va le ku tirheni so a hi nge vuli ku va ri ku tirheni na vo lavaya va nga ri ku tirheni kambe loko mi ku kontraka mbula yini a ni kontraka ta hambana ko va na kontraka ya siku rin'we ya n'hweti ya lembe ya ntlhanu wa malembe ya vutomi hinkwabyo n'wina mbula yini ketiya ta ntlhanu wa malembe after 5 years hi wun'wanyana wa vanhu lava nga la tlhavuya kwalaha ka nhlayo liyani ya tatisa kwalaha ku cincaniwa hi ndlela yaleyo so swo fana ku na yehe yaloyi a nga ku tirheni as long as a ri ka contract a nga le ku tirheni leswi mi nga ni twisiseku boto wa mina mutirhi un'wana na un'wana laha tirhaka la tikweni leri i na kontraka lexi xi fikaka xi va koho i ku kontraka ya hambana ku ya hi ku yi nga hambana ku ya hi muholo yi tlhe yi hambana ku ya hi nkarhi wo leha ku fika kwihi ya van'wani ya tin'hweti timbirhi ya van'wani ya lembe ya van'wani ya malembe ya ntlhanu ya n'wani ya vutomi hinkwabyo ku kondza hundza misaveni leya ya ku va yi ri ya 5 years loko wo yi langutisa kahle a yi na vuyo a yi na vuyo why because yi fika yi vuya laha ka ku munhu yaloye after 5 years i fane a tlhavuyela ndzhaku ku a ta lava ntirho futhi ku ri a ta va a pfunekile laha ku ri loko a vo a qachiwe permanent a fambile munhu yaloye a nga ha hlayiwi ka vanhu lava va nga ta ku va lava ntirho mundzuku wa swivona so i xiphiqo lexi ni nga ta ku wona leswa ti-contract hi swilo swi onhaka swi tlhela swi endla unemployed yi va yi ri more than the word unemployed and then xin'wanyana xi hlamarisaka i ku ri public works a ya ha take over ka ku ri yi qacha vanhu permanently va kota ku lunghisa ti-structures ta vo hinkwato tikontraka leti va ti kumaka vanhu lavawa ti tshama ti ri ku renyiweni always mara ku cinciwa vanhu ku sweswi ku tirha lava ene swi hetelela swi nga ti kombi ku ri vanhu va le ku tirheni why because namuntlha ku tirha lava mundzuku ku tirha lavawa a ku tirha ku va ku hungasa so loko ko vuya sweswiya swa ku ri vanhu va tirha every day ku ta kota ku tikomba ku ri vangwa ra vanhu lava xotaku
ri kwihi a swi va swi ri kahle ngopfu number 12 but ya na kenuka va yi voni bush yi pfariwini va titiraka va pfale patu hinkwako lani va ku na ka ku famba a va avoid number 12 but number 0860002543 amkele mungisiro n'wana nhleka amkele ka mngana lona NFM nhlekani Nhlekani butete minjani buta mina ipfukile ngona minjani pfukile mi vulavana Filimoni Xingwanyana Filimoni Xingwanyana butete ya matasa ku humela yena butete ne mingiseri leswa mintirho mfumo wa hina wu tumbela hi byanyi because loko mi kuma langusa mintirho ya kona yi pfumala ma South Africa ntsena a yi pfumali vanhu va ku huma handle yi pfumala ma South Africa ntsena loko mi ya lomu tikhampanini mi kuma swa ku i maforina ntsena va khauntiwa maforina lava ku ri na vona statistics xa va khaunta maforina lava va nga tala laha South Africa hi ku na sweswi mina na n'wina hi karhi hi vulavula ku va karhi va crossa va le ku tirheni va te ku tirheni i ma South Africa ntsena lava pfumelaka mintirho ene government ya hina ya swi tiva vo ka va nga lavi ku ta acta hi swilo leswi vo ka va nga lavi ku ta acta va swi tiva swa ku humela yini hi ntirho va swi tiva labour yi kwini huma sese at least na yi twa ya dzinginyika nyana lomu tibodareni va vulavula labour yi kwini va yina va nga ngheni lomu tikhampanini la yi kwini labour va tlele vanhu lavaya va tlele mintirho yi pfumala ma South Africa ntsena va nga yi xisi i va South Africa ntsena lava hluphekaka laha tikweni ra vona butbet and se loko va ka va hlupheka hi fike njhani hi fikise mfumo wa ANC yavo hi fikise mfumo wa ANC lowu hi wona nga hi fikisa laha ka xiyimo lexiya xa hina ma South Africa hi le ku hluphekeni ka tiko ra hina vanhu va le ku dyeni kahle va nga ri na mapasa va nga ri na fokolo mara va le ku dyeni kahle mara va busy va le xikolokolo na hina vanhu va ntima vanhu va ka hina hi ho ti endla hi busy ri Mandela a nga lolangi hina u lole maforina ku ri va ta dya kahle hina a va hi suseka Mandela yoloyo a va hi suseka Mandela yoloyo Mandela nga kambe na n'wina ma hoxa loko mi ku a va hi susi mi vula n'wina na mani ani hoxi okay mina va ni suseka Mandela yoloyo a nga ni lwelangi butete va ni suse mina ka Mandela yoloyo Mandela vanhu lava fanekele va ku Mandela yoloyo i maforina lava va ganyaku lava va giyaka laha South Africa va nga ri ku na maphepha va yivaka va dlaya va xavisa ti-drugs government do you know ku ri na ku xavisa vanhu matirhi mara va nge act se Mandela kona u lele vona ku va ta xavisa ti-drugs na ku ta teka mintirho va nga yi fikeli hina inkwenu butete mi kwatile mi nga kwati inkwenu a ni yimile se ni vuyela ku dirayivheni butete iko to ari vatela titani mi lava mhaka leyi ta kota ku twisana va nga ta va tsandzeka ku swi twa namuntlha ku ivi ri mandela va n'wina ri lwela ma-foreigners aiya leswaku xin'wana xin'wana xi fane xi jikisiwa xi yaka ma-foreigners hina hi ri tikhampani leti le ku tirheni a ti hakeli vanhu hi nkarhi na mfumo wa wu hakeli hi nkarhi loko ri ku ntiyiso kambe a va ha vulavuli titsolo kuna se mi jikile amkeleni n'wana mingiseri lowu ku na munhu la 0860 0025543 timinete ntsena a yi se ba awara ya n'we ka Munghana Lonene FM enhlakani mi amukeleni ka Munghana Lonene aye papa mbukeni butete bota mina yi pfukile n'wina minjhani mbukeni akena na la khandziyani ya ntirho ya a ni veri a loko u nga nchumu wa nge tirhi mara loko u zama ku la ku endla na certificate ta tirhi u dara swiyini loko wo zama ka tikhampanini va ta ku byela la experience se experience munhu ya yi kuma njhani endzhaku ka loko a xi endlini loko a kha a tirha va ku famba endleni yini u xi endla u tlhelela u ya maketa va ku va la experience for 6 years ya xava njhani 6 years ni nyikeni xikombiso xa leswi hanyaka loko mi makete ku yini loko mi ndle certificate xa yini ke ni na certificate ya lo dara swa certificate ya yini ya Avet Roloda ni famba ni ku hi ku timayeni va ti tonda skotiri ni fana maketa kun'wana va kona yona certificate leyi ku na yona yi na malembe mangani ku yi na 3 years ku tshama u tirha ni ku ntirhi nyana mara ku nga ri permanent a ku ri contract for 3 months or yizo fana sweswiya kusuka kona a va ta ku hlamula u ya kun'wana va ku va lava munhu loyi a nga na experience yo tirha xi lexiwa mara loko
vanhu vo huma kwele va kha va swilo leswiya so ku hina hi nga khoma maphepha ma state ya tirha kwihi ku vanhu vo tala loko na certificate ti hambele tin'wana a hi to ta tirha wo veka enhlokweni xa munhu yinene i fake swin'wana loko hi dyondzela hi spenda vo 4,000 6,000 ya a ntirho leyi a hilanga yi kuma ra munhu un'wana a ku byele ku mheni le ka ntirho mara i ka nga nyanga ma tiva na ha swi lava ku mi twa kambe network yin'we yi kahle buti wa mina kambe hambiswiritani ni mi twile tlhelo ri mi nga kona kambe vo mi dyondzisaka na n'wina loko mi fanele mi ya leteriwa ntirho kumbe mi leteriwa swo karhi leteriwani leswi swi nge le ku lavekeni leteriwani leswi nge le ku lavekeni hi yo mhaka loko va ku i mudyondzi wa maths i leteriwe ku dyondzisa maths swi vula ku i ta fanele i langutela ku thoriwa ku dyondzisa maths se a loko a tikweni ku ka ha xi kayivela vadyondzisi va maths swi vula ku ha ta wu kuma ntirho kambe loko wo leteriwa ku chayela xikavheta kumbe swi ngani swi sweswo sweswo i swikavheta swi ngani i vanhu vangani lava va na la xi xavaku phela mi kuma i xi xava a ri na munyu wa xoho ku loyi xi ta chayeriwa hi loyi se swi languteni swi swa muxaka wolowo 0860 002543 a hi ringeteni loyi nhlekani papa mina hina hina pfukile a khensa a hi la ku lehisa ya ku ba mhaka mhaka ya ku pfumala ka mintirho mina hi ku ya ka mina ku ya hi mina yi olove ngopfu loko hi rila hi vanhu lava va humaka handle va teka mintirho munhu a nga fiki a nghena ntirho la a nga qachiwanga handle ka ku qachiwa munhu a nga fiki a nghena mintirho a tshama a nga pfumeleriwanga hambi lava taka va ta xavisa ti-drugs a va fiki hotela va nghena va tlela va nga amukeriwangi kwalaya se un'wana na un'wana va taka la i amukela hi munhu i qachiwa hi munhu i qachiwa hi muthori loko ko laviwa muthori leyi a nga cha munhu a nga ra tifanela nandzu na yena ne ku kahle ngopfu nandzu na loyi a qachaka munhu xifaniso xin'wana lexaku loko munhu hi marito man'wana loko munhu o kuma nsati wa ku ri na un'wana munhu wa xihoxo wa ku sungula i nsati loyi a nga pfumela a nga nghenisani na loyi a hi n'wanuna loyi a nga gangisi phela i yo lava ntirho nuna loyi i yo lava ntirho ivi muthori a n'wi thola santi mani lera ku loko no mi kuma mi fasisati wa mina ni nga mi hlamuli n'wina no vhenti hlamulela sati ku wena muthori i ndle njhani kwalano hi swo swa swi fanele swi va xiswona mara hina vavanuna hi kumaka hi dlayana hi dlayelela munhu loyi a nga lo thoriwa se okay loko ku ve xifaniso lexi mi xi nyikaku xi nga hi ololoxela swiphiqo leswi hi nga na swona hikokwalaho ka yini varhangeri va tikomba ongeti swa va tsandza ku endla tani ni mani veka rito leriwa vanhu va xivulu xa xisuthu va ri xitlhari xa musuthu ku lokuwa munhu wa ntima loko a vona mulungu wa chava ku n'wi kongoma va chava ku feyisa valungu lava qachaka vanhu se loko munhu o va a kha huma a hi nge munhu huma a Zimbabwe kumbe huma Mozambique ivi na mali a fika xava garage la a Pitori a nga tholi vanhu va ka vona hi ku yi xavela tikweni ra ka hina hi swo mbula ku swona a nga tholi i thola munhu la nga na maphepha a nga teki vanhu lava va kalaka va nga ri na mpfumelelo wa ku nghena la tikweni I'm sure na vaqachi va lava qachaka vanhu va nga na maphepha ni tisa ku na nhlayo yo karhi leyi va pfumeleriwa ku qacha vona va nga tlurisi nhlayo yo karhi hambi a hi nge tlanga a xipano xa bolo ku na mpimo lowu va ku eka va le handle ka ku fika la ku ri hi ku va na maphepha
ntiyiso xipano hinkwaxo ri va ri 11 va nge tlangi va ri 11 va huma handle se a mhaka yi olova ngopfu ku landza munhu muthori u ku wena loyi na loyi va huma kwini u va kahlise ku yini hi na nandzu wena va khoma vanhu lavaya ku ri ku loyi na ye a nga sali ni mi twi u nga khandziyi n'wansati va ku i oswile u sala nuna loyi alright ni mi twi papa ni khensini right I cancel 0860 002 nongona ku Africa wa vulavula 13 a xiba awara ya 13 0860 002 yana mahlweni kandziyisa rito ka 0657443911 un'wana hilo nhleka aye botsati njani bota mina ipfukile ngwana minjani ayi pfukile milozi I cancel lo ngana kali ya batiri ni xitala vito ne yeah man i tirha khampani yo karhi ma vona yi teke tender ka Eskom security ma vona khampani leyiwani leri vona va hakeli tiholodeyi va hakela ku fana na namuntlha ro khandzira mara tikhampani ti nga ti tirha masiku malembe lomo tala laniwa a ti ri ku hi hakeleni vona leri inani ya vona nawu wa vona va hakeli lero komba ku vona moti hi ndlela yan'wani a va tirhisi nawu wa la South Africa kumbexani nawu a hi ntiyiso sweswo mi swi ya hi ku kontraka ya n'wina na vona yi ri yini kontraka ya n'we yi ri yini ya n'wina na vona hi ku mi nge fananisi swa kontraka leyi mi nga tshama mi tirha yona na ya ka Eskom leyi ya ka Eskom leyin'wani ya leya mi nga tirhani ya kona hlayani kontraka ya n'wina mi twa ku yi ri yini ku na lava va tirhaka hi leswi va swi vitanaka ti-shift loko i ze i tirha hi shift loko a swi talangi va fika va ku hi mhaka ya ku i holodeni namuntlha na we i kuma double pay kumbe yini i shift ya we hi le ka security ma vona so swi tivi se hi fanekele ku vona nawu wa vona ni ri kontraka ya n'wina yi ri yini ani maswa swa ti-security va ka va ku a mi teka tirhani masiwana ivi a famba va nga mi niki na nkarhi wo tikontaraka ta n'wina hi njhani ene nge ali ku tirha mara tikhampani to talatala leti hi ti tirhaka va le ku ri landzeleleni ka milawu ma lava sweswiwa lowu va nghena leri vona holodeni a va hakeli okay a va hakeli hi mhaka ku n'wina mi tirha shift a ni security ni ni vula swo mi tirha shift mara hi tiholodeni ni nghena 6 to 6 na masiku hinkwawo i 6 to 6 ma va leto ti-shift tezo 9 yivani tatwa khongelani mukansi khongelani i kwihi wena khongelani mukansi na hi wa swi twisisa swi leswi khalanga pet mathebula eka Africa wa vulavula 12 to 2 musumbhunuku ku ya fika ra vuntlhanu ntari hi bula na statistician general Senga Maluleke laha ka 10 timinete ku bela awara ya 13 nhlekani lowu hi ta twa ku tinhlayanhlaya ti za ti fika la ti nga koho hikuva ti kokakoke hi yini kambe sweswo hinkwaswo loko hi vuye mahungu na misava ya awara yan'we kambe sweswi a hi twi wena mingiselo wa mina ka 0860 0022543 ku na xivilelo xa ku vanhu va kuma mintirho kambe va nga hakeriwi ku fana lowu mingisera kha vulavula hi swoho swa le ka ku i kume ntirho ka khampani leyi tirhaka ku korhokela Eskom se loko i ka yi tirhaka khampani leyi tirhaka ku korhokela Eskom kambe hi ku ya hi ye a yi landzeleli milawu se xivutiso ku ta va ku loko yi nga landzeleli milawu ku va ku ri ku xivangelo i yini 0860 0022543 n'wana mi ngiseri ngheni laha vulavula hi timhaka ta ku ku na tilori ti nga pfala R40 a Akhonuku vo ndla ku rhandza vanhu lava tilori kumbe ko va na swin'wana ku tlula ka swona hi ku loko va ze va pfala patu va pfalela na mina ni ngo ti jikajikela na valava va ya ku ti ma swi twisisa leswi ni so loko va ze va ndla ku rhandza kahle ku endleka yini hi ku ya hi peluka hi nga va hi lo fika le ka Pisang Republic anti 0860 0022543 ilo mingiseri nhleka njhani butpat se swa mina hi pfukile n'wina mi njhani hi pfukile
loko ku vulavuriwa hi timhaka ta mintirho vanhu lava va tirhaka va nga holeriwi hi nkarhi kumbe lava tirhaka va nga holi va hola endzhaku ka nkarhi wo leha va tele va chava ku vulavula hi mhaka ya ku mintirho ya kala swi fikelele laha ka ku munhu a tirha a ku nkarhi walowo va nga ta ni holela hi woho ni ta ku yini hi ku loko no vulavula ni to caciwa swi tlha swi nga yi helo leswiwani na ku mi nyika xikombiso lexi hanyaku ku na ntukulu wa mehe loyi a tirhaka security leyi yi gadaku la ku nga ndhawini ya mfumo a tliliniki loyi a nga hetelela ku hola hi ti-15 ta March ti-15 ta April a fane a horini a nga holangi sweswi hi ya ka ti-15 ta May a hi swi tivi ku va ta n'wi holela kumbe njhani i chava na ku vulavula hi ku i ri loko vo ni caca ni ta tshama ni ku yini hi ku tshama swa vava hi ku loko munhu a caciwa va ku va ri i caciwe hi swilo swo ka swi nga yangi hi kona a report a ku na lava vanhu va pfuneka kona va hetelela va tshama ene se va ya nhlayo liya ya vanhu va ku tirha va ya ka va nga tirhi yi kha yi tala va tshama ku tshama swa vava budbet mara vanhu vo khodelela va ku a redi ta ku yini tikhampani leti tirhelaka mfumo hi xitalo a ti holeli vatirhi hi nkarhi a ti holeli vatirhi kahle a ti tirhisi vanhu a ti tirhisi kahle vatirhi va toho tikhampani ta ku tirhela ka mfumo ene loko ku ve phela vanhu loko ti tirhela mfumo ti tirhela hina hi va hi kha hi hakela xibalo ivi hi kha hi vona leswaku vanhu va kota ku va hakeriwa mi vona ngati swi nga swi tsandza kwihi timhaka ta ku va swi tsandza kwini swi tsandza kwalaya ka ku nyikana tikontraka va nyikana tithendara letiwa hi ndlela yo ka yi nga ri kahle hi mhaka ya ku loko munhu a ri na khampani a fika a thoriwa a thola a ri na security i fanele a va a ri na mali ya ku loko mfumo wu nga n'wi nyiki mali a kota ku holela vatirhi va yena mara a va endli swona sweswo a va lavisisi vo thola munhu a va na mhaka hi ku mi tiva sweswo ku veri i fanele i va yi ri na mawayawayanyana yo loko swo tshika a mfumo wu hlwerile hambileswi na swona ni nga swi tiveki ku wu hlwerisa hi yini ka mfumo ku hakela sweswo hi nga swi tiveki ene swi fika swi tikisela vanhu lava fikaku va thoriwa va tirha swi ri kahlekahle ku vulavula ntiyiso vanhu lava tirhaku va nghenisaku mali va nghenisela khampani a va voniwi va ri nchumu a va tekeriwi nhlokweni hi ku loko a va tekeriwa nhlokweni munhu a ta endla tinisi ta ku a vona ku ni nga nghena xikweletini ni lomba mali ni holela munhu la ni ngheniselaku mali ya ku tala loko ni byeleni security ana va nyanja kambe i van'wana va vanhu lava va hluphekaku loko va kha va hola mali ya vona se loko va tlhe va nga holi miri swi ndlisa ku yini ma ene vanhu na security budget ku vulavula ntiyiso a ku na munhu wa ku tirha ntirho wa ku tika ku fana na security a tlha a nga holeriwi ku hi nkarhi mali leyi yena na muthori va nga twanana na hi nkarhi wa kona swi vava ngopfu se budget i tirha i ti byela ku loko n'hweti yi hela ni ta hola i nga holi ni mi byela hi munhu loyi ni nga kusuhani na yehe loyi sweswi ni ngo yima ni vona ku i fanele a kuma mali ya ku khandziya a ya ntirhweni a kuma mali ya ku dya ya kota ku xava xinkwa a dya i tlele sweswi wo tevukela na madyambu i ya ntirhweni a nga holangi sise a hola hi Machi i n'hweti mali leyiwa ku na April ku na May a nga holangi munhu yaloye ni mi byela hi swilo leswi xikombiso xo hanya lexi ni vulavulaka hi swona ka khampani ya yena veri yini loko a nga holanga veri mhaka yini va ri mfumo swi ri kahlekahle ku na vanhu lava a va fanele va ye tilivhini vanhu loko va ya tilivhini a thola vanhu lava fanelaka va siva ti-reliever letiya i teka mali leyi a fane a holela lavaya a va ye tilivhini a hakela ti-reliever se ti-reliever vanhu lavaya va nga ha livhini va nga holi ku hola ti-reliever swi ri hikuva va nga ta hola n'hweti leyi
hlanganini wa tiva swi hlanganini swi tele swilo leswi endlekaka kahle i nge swi twisisi a va le ku endleni swilo hi nawu loko munhu a thoriwa a tirha ka security a nga fanelangi ku ya livhini loko a fanele a ya livhini i nandzu loko i ya livhini a wu holi i ta vuya loko i vuya i swi ti tirha n'hweti timbirhi i nga holangi i ya hola ka n'hweti ya vunharhu swa twala mara hi swona sweswi swi twala a swi twala a hi swona ve le ku hluphekeni vanhu vo ka va nga vuli a va vuli va nge foni Buthphethe va mi byela ku mina ni tirha ka khampani yo karhi hi mina mani loko ku ya hela n'hweti yi ta va holele makumu hileswaku hi leswi se hi kholerisanaka xiswona laha tikweni leri a ne hi kholela hi vanhu va ka ntimeni khampani yaleyi ni vulavulaka hi yona i ya munhu wa ntima i thole vanhu va ntima va le ku hluphekeni va hluphekisa hi munhu wa ntima ene mi nga kuma ku i eka holodeni sweswi i le ku xaveni ka timovha ta ku duma a ni ri hi dume hi swona ku loko hi kuma mali hi xava timovha i le ku xava ka timovha leti a nga na tona swi tele ku dlaya timovha hi le ku ti xaveni a ni timovha ya nga va kha xavela ku va ta kota ku tirha hi tona ka n'wana mani va ta kota ku tirha hi tona mara vanhu va karhi va nga ri ku holeni lava va tirhaka hi tona na nemetweni nkhansini Buthphethe inkomo mthetho wa mina hayi kumeni loyi nga siya mahungwini ya misava i nhlekani hi la xiphiqo xa mi xi vava kona ku hikokwalaho ka yini n'wina mi nga kuma mitirho ka mfumo n'wina mi nga vantima mi tlhela mi xanisa vantima loko wo vutisa sweswi i ku n'wina mi kume ntirho ka mfumo mi tirha laha kumbe ngopfungopfu kwala ka ma-security va onhe yini kasi vanhu valava a hi amukeleni loyi i nhlekani hi lo tsa n'wina papa mi pfukile hi vatomi hi ngo vona hi khensa ku twa sweswo a khensa la ku khumba yona leya security ne before ni ya kule hi khumba ya mihlelwa nga ku huma ya ku hi holiday ya va n'wi hakeli ku ya hi nawu wa South Africa wa tiko security rin'wana na rin'wana holiday ri tirhela davula leswaku yi ti shift a swi tirhi Buthphethe hi holiday loko ku ri ku va ku hakela 3 rand i fanele kuma 6 rand hi sonta loko ri ku hi sonta i 1.5 loko ri ku va ku hakela 3 rand swi vula ku 4.50 cent se khampani yaleyi le ku robeni ka vanhu ivi nghena ka leyi va nga ri ku holeni vanhu tikhampani to tala leti onaku hi rixaka ra hina hi nhlonge ya hina ya ka ntimeni vanhu va le ku hluphekeni ene leti nga teka ti-post ka government a hi le Giyani ntsene Pitori leyi vanhu va le ku sogoleni va teka ma 3 months 4 months va nga ri ku holeni ene mi kuma khampani yaleyo se yi na 3 years yi ri ku rindzeni ka ndhawu yaleyo karhi ni vula ku mfumo wo va wu nga se kuma mali ku endleka yini munhu loko a za va ri na 3 years a nge vuli ku a nga na mali yo hakela vatirhi Buthphethe hambi vo jamba n'hweti va nga n'wi hakelangi ene xin'wana xa koho hi chava ku ripota hi chava ku hlongoriwa mara loko ho yima hi milenge hi ya ka la ku nga fanela koho kumbe ka labour hi ku hina a hi se hola vanhu va lava va nga hi hakela mativa mi tena mhaka yin'wana kombe mi khomisa sweswo ni kuma nambara ya n'we hi ta vona hi ku hi yisa ku yini mahlweni hi kuma mahungu ya misava ni khensile botome ni khomeleni tani inkomo a hi kumeni mahungu ya misava na bonge n'wana tima leke mani khosa nhlekani hina hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula se mi hleketa ku hindzisa ku yini mi ringetile ku vulavula na va makhanselara sweswo re a bile na vo vanhu ri vuja ri ramo le dilo fela ali feli ri ile mubani vanhu ri vuja ri le tlamu ka mkwalo ri kita mubani va ri vuja ri ka mkwalo ri akundra ka wada ra kundra ka ene nkhale ya mubani yala ri kabisa ri na ile ya ina na vela u ta fita rasu ene swi vula ku lan'we mi nga kona ku hamati ayo a wu na meti buleki mu tana na leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi namlosa Buthphethe ka Afrika wa vulavula mi vulavula na Hosi Khosa ni la ku se kona statement xa papa va lava va nga nghena va ku Mandela elwele vanhu va le handle va 150% right papa va lava Buthphethe hina hi tirha hi ti-econ na trade ya air conditioning mara loko i fane i compete na vanhu va le handle
i nge pfuki u winini ku compete na vanhu va le handle because xo sungula va tirhisa cheap labor na tikhampani ta va prefera because of va tirhisa cheap labor ene mi kuma ku a vo va na maphepha wa ntirho wona walowo mara because of wena price leyi i yi nyikaku vanhu va le handle vo va fika va hansi kumbe 2 times or 3 times ka price leyi u yi va ku yi charge yona so vanhu va le handle va le ku benefiteni swinene ngopfu hambi wo va i kha i tiva ntirho hi Botpet mara hi mhaka ku cheap labor vanhu va le handle va hanya ehenhla ka yona i nge wini helo ka ntirho. Ayi minjhani Botpet. Okay, va ri government a yi na mali ku ze ka sometimes a va tholi tinese ta xota swibedhlele titliliniki le ku xoteni mara sweswi vanhu va le ku humeseni ka va humese ti-post ta vo education assistant swa yini sweswo mara Botpet swa yini ku assistiwa yini va sanga va thola vaongori va assista swikolweni thicara wa grade 1 a nga huma ya hela wa grade R a nga huma ya hela wa grade 2 3 a nga huma ya hela se ka assistiwa yini ende mathicara n'wana una period ya yena loko luya a ya ku assistant luya wa teacher wa professional va kha endla yini wa professional wa khatira luya n'wana wa assistant va kha endla yini a ku tshuki ku huwa Botpet a va endle swilo swa straight va tirha tinese titliliniki na swibedhlele tinese ti tala hi leswi va swi endla swa ti-assistant at least nkarhi wa loko vona ti-assistant hi 2019 va te ku na covid va ta kota ku maintainisa vana ti-social distance sweswiwani ka endleliwa yini Clientele funeral plan yi nyika xindzhuti lexi nga sweswo mingisero Mganano FM 10 minute ntsena kuphela wona ya 13 nangona ku Africa yo wa vulavula ka Mganano FM xiphemu xa vumbirhi lexi hi ngeteri hi nghena ka xona ka nangona ku Africa wa vulavula ka xiphemu lexi xa vumbirhi mingisero Mganano FM hi langutaka tinhlayo leti ti langutaka ka ku ka timhaka ta swa mintirho va swi vitana Quarterly Labour Force Survey QLFS Quarter 1 2025 hi ku ya hi laha yi nga xaxametiwa koho hi ndlela leyo hina hi twa ku unemployment rate kumbe nhlayo ku pfumaleka ka mintirho ku le ka 32.9 wa ti-percent kahle swi vula yini hi fike njhani laha a hi amukeleni mutivikulu ka mhaka leyi ku nga vona statistician general Risenga Maluleke van'wana ti lava a hi tweneni ku vadiva bangu va ri yini loko swi tetani n'wana tinhlekani hi losile vakon'wani muhaxi na ku losa vayingiseri mhaka leyiwani na swi tiva ku n'wa mi ngheni helo ka ku ya tsakisa kumbe a yi tsakisi kambe i mhaka leyi loko ni twa va kha va ku mita hi nyika xiviko a ni ri na ku langutela swinene ku kumbexani kotara leyi yi nga hi nyika xifaniso xo karhi xa ku antswisa xiyimo loko hi kha hi languta Afrika-Dzonga kambe mi hume na nomboro yi ku 32.9 wa ti-percent ka kotara yo sungula a hi sunguleni kwalano ku loko mi ku kotara yo sungula mi vula rini nako tinhlayo leti ti fike njhani laha xo sungula muhaxi loko hi ku kotara yo sungula hi vulavula hi lembe hi swigava swa mune se kotara yo sungula i n'hweti ya Sunguti, Nyenyenyani na Nyenyankulu hi tona leti ti nga tin'hweti tinharhu to sungula leti endlaku kotara yo sungula ya lembe se xin'wana lexi hi fanelaka ku xi twisisa hileswaku loko lembe ri sungula hi na vantshwa vo tala va humaka lomu ya swikolweni van'wani va huma eka swikolweni swa ku dyondzela ntokoto wa mintirho ku nga ha va a swikolweni leswi khala hi ku ti-Ambaag na ti-FET kasi van'wani va huma etiyunivhesiti kasi van'wani va huma eka swikolo swa timatriki ka tidyondzo letiya se loko va nga amukeriwanga ka swiyenge swa dyondzo va ya lava mintirho se loko va nga yi kumi ko hi va hlayaka laha yaku impela va yi kumanga mintirho kambe xiviko lexi a xo vulavula hi ku pfumaleka ka mintirho ntsena a hi rhangeni hi languta laha muhaxi hi ri vanhu lava va tirhaka ka kotara liya ya ku hetelela ya N'wexemu a ku ri 17.1 wa mamiliyoni sweswi va ye ehansi hi 291 291,291 wa magidi se va vuyenyana ehansi lava a va tirha va ya eka 16.8 wa mamiliyoni kasi lava va pfumalaka mintirho hi koka ku va ku nghene vantshwa lava se va lavaka swivandla swa mintirho vona va khupukile va suka eka 8 wa mamiliyoni
va khuphuka hi 237 wa magidi va ya eka 8.2 wa mamiliyoni. Se hi yona nhlayo leyi lava va pfukaka masiku hinkwawo va famba va kha va lava mintirho va nga ku yi pfumaleni na loko va lo tlula siku rin'we kumbe mambirhi kambe a va se yima. Hi vona lava va 8.2 wa mamiliyoni lava hi vo va hi tisaka ka tiphesente letiya ta 32.9 wa tiphesente. Mi ta tsundzuka leswaku hi ku landzelela swiletelo swa lava va nhlangano wa misava ya mintirho ku na leswi swi vitanaku narrow definition kumbe hlamuselo yo kongoma. Se pfhumba ra hina ra tiko leriya ra National Development Plan leriya ri rhangeriwaka hi lava va hofisi ya president ri hi languta vatirhi ngopfungopfu lava lavaka mintirho va nga siku yimaka. Kambe hambiswiritano muhaxi loko se hi langute lavaya va 8.2 wa mamiliyoni hi tlhela hi va na 9.5 wa mamiliyoni van'wana lava vona va lave mintirho va kondza va gadza hi va vitana ti-discouraged work seekers. A va ha ri ku laveni sweswi hayi ku mintirho a va yi lavi va lo karhala ku nga ha va hikuva va vona ku hi lave mintirho nkarhi wo leha kumbe swa mina swi fambi swona. Kasi ku na van'wana vona va lavanga mintirho a va lavanga mintirho va kondza va gadza va lo tshama va ku loko ntirho wo ta ni ta wu teka. Se lavaya i miliyoni ya vona. Se loko hi katsa lava va 8.2 wa mamiliyoni lava va lavaka mintirho hi ntolovelo na 9.5 lava va nga lava mintirho va kondza va gadza na miliyoni lava va nga lavangiki mintirho kambe ngiyilota a va ta va yi tekile. Hi ya eka 12.7 wa mamiliyoni ya vanhu lava pfumalaka mintirho. Sweswo swi vuyisa xiave xa 43.1 wa tiphesente hi leswi hi ririmi ra vahlampfi hi nge expanded unemployment rate. Kumbexani hi nga se tlhelela kumbe hi nghenelela kumbexani hi langutaka ku swiyenge leswi swi nga va ku swi hoxe xandla na swifundza. Ni kombela mi tlhelelanyana kantsongo ka nhlayo leyi maku yi vulaku ya expanded unemployment rate miri yi le ka 40 yini? Yi le ka 43.1 wa tiphesente. Oh yeah. Yi yimela 11.7 wa mamiliyoni. Van'wani va masiku lawa vanhu va ka hina lomu makaya va twa ngopfu xilungu ku tlula Xitsonga. Se liya ya ku kongoma liya leyi vitanaku headline inflation not inflation, headline unemployment rate yi na 8.2 million wa vanhu lava va yimelaka 32.9%, kasi leya expanded yi na 12.7 million wa vanhu lava pfumalaka mintirho leyi yimelaka 43.1%. ene swi vula ku laya ka 43.1% ku andeni ka yona ku na 8.2 leyi yi nga loko yi kume na swikhedzakhedza leswi mi nga swi hlengeleta yi ya ko ka 12.7. Se hi nga se ya ka swifundza a ni kombela hi kumbe xana mi nga tsakela ku sungula hi ku hi sunguleni hi ku languta swiyenge leswi kumbexana swi nga va ku swi hi fikise ka xiyimo lexiwani ka kotara leyi loko swi fananisiwa na kotara ya vumune ku za ku lahleka hi za hi fika ku va na phesente yin'we hinkwayo ya ku pfumaleka ka mintirho statistician general swiyenge swihi leswi swi khumbekaka la? Hi nga se fika ka swiyenge muhaxi a hi languteni la vunyingi bya vaakatiko va hina va le ka leswi swi vitanaku long term unemployment, leswaku vana va pfumala mintirho a swo sungula namuntlha ku tlula lembe ku ya emahlweni. Se loko hi languta ka lavaya va 8.2 wa mamiliyoni, 6.3 wa vona lava va tshamaka ka tiphesente leya ta 76.5 va na nkarhi lowu nga leha ku tlula lembe va nga si tshama va kuma mintirho
hambi leswi va nga yimiki ku yi lava mintirho leyi. Se loko hi hundza kwalano muhaxi hi ta ya lahaya ka swiyenge leswi swi nga tirha kahle. Swiyenge leswi nga tirha kahle i swiyenge swa swo famba. Loko hi vulavula hi xiyenge xa swo famba hi vulavula na hi xiyenge lexi katsa na vuhlanganisi na sweswi hi pfaku hi lava tinhundzu ti tisiwa kwalomu makaya, tin'wani ti tisiwa na kwalomu mavhengeleni lamakulu lomu madorobeni. Na ku va hi karhi hi va na vuhlanganisi byo fana na bya tinqingho. Xiyenge lexi xi tumbuluxe mintirho leyi ringanaka 67 wa magidi ya mintirho. Ku landza xiyenge xa timali 60 wa magidi. Ku landza xiyenge xa leswi hi swi vitanaka switirhisiwa swa ku fana na gezi, gasi na mati, swi vitana ti-utilities. Xona xi tumbuluxe mintirho leyi ringanaka 35 wa magidi. Xiyenge xa vurimi xi tumbuluxe 6 wa magidi ya mintirho, kasi xiyenge xa mpfuvapfuva wa tinhundzu manufacturing xi tumbuluxe mintirho ya magidi 2. Se loko hi suka kwalano hi fanele ku twisisa ku lexi xi nga thayima ngopfu goza leri i vantshwa, hi ku vanhu lava va nghenaka entirhweni loko ka kotara yo sungula va fika kwalomu ka magidi 3, 80, 800 na 46. Magidi 3, 800 na 46. Ano ringeta ku ihleketa nyana ku nambara ya kona na yona la kusuli. Se ka vona lava 80% i vantshwa. Za swi vona leswaku i vanhu lava humaka lomu swikolweni. Se ku na swiyenge leswi nga tirhangiki kahle leswi swi nga tikeriwa swinene. Xiyenge lexi nga tikeriwa ngopfu swinene xiyenge xa mabindzu, trade. Mi nga rivali ku hi minkarhi ya makhisimusi ku thoriwa vanhu vo tala hikuva vanhu va xava hi xitalo. So loko lembe ri sungula vanhu lavaya vinyi va mabindzu va thola leswiya hi va vitanaku ti-temporal kumbe tikontraka ta xinkadyana. Se va lahlekeriwa hi mintirho. Kasi xin'wana xiyenge xa vumaki, construction, ku akiwa ka miako leyikulu na yaleya le tindlwini. Lexiya xona xi tshama xi ri na ntshikelelo minkarhi hinkwayo. Xi lahlekeriwe hi mintirho leyi ringanaka 119 wa mintirho, wa magidi ya mintirho. Xiyenge xa le kaya lava hi va tholaka lomuya makaya lava na vona va lahlekeriwe hi mintirho. 68 wa mintirho leyi nga lahleka. Xiyenge xa hulumende, mi ta tsundzuka xiyenge xa hulumende xi katsa community na social services, i vukorhokeri bya xikaya leswi katsaka na tiyunivhesiti leti tholaka vanhu ku va va pfuna ku tsarisa swikambelo sweswo. Kasi na vadyondzisi lava va tekiwaka hi tikontraka va ku hi to ku teka lembe leri, loko lembe ri hela a hi nga ha vi na xuma, ha yimele xuma ku huma ka mfumo. Va wela kona la xi lahlekeriwe hi mintirho leyi ringanaka 45 wa magidi. Xa swicelwa xi lahlekeriwe hi mintirho leyi ringanaka 35 wa magidi. Hileswaku ni le ku ringeteni ku languta ku ni lava ku hi ta kota ku ya ka swifundza kwala ni yi tsakelaka ngopfu Mwanati, kambe ni tsakisa hi ku loko mi kha mi vulavula sweswi na mitwa ku ku na la mintirho yi nga tumbuluka, kambe a swo vula ku na la mintirho van'wana va nghenaka mintirhweni yintshwa, va nghenini kambe ku na swiyenge leswi swi nga hi kokela hansi ku ya hi laha mi kha mi swi xaxametaka kona kusuka ka swa mabindzu, vumaki na lava le tindlwini. Ni vulavula hi swona siku rin'wana veri swin'wana swa swona i ku mali yi le ku gonyeni le vanhu va nga thoriwa kona. Se swi endla ku hi nga ha lavi ku tsemeriwa byasi na swin'wana na swin'wana. Kambe hi nga se gimeta Mwanati, ni nge pfumeli mi famba mi nga vulavulanga nchumu hi vantshwa. Ni kombela ku namuntlha mi nyika mahungu ya kahle hi ku masiku mi tshama mi kha mi ni byela ku mi ri va gonya ntshava va lo qochama. Na kombela namuntlha swi nga vi tano. Namuntlha Xitsonga xi aname ngopfu muhaxi.
loko hi nga lavi ku vula ku va gonya ntshava va lo qochama hi ta kali boxa ku va senga homu hi ri matsi vantshwa xiyimo xa vantshwa xi le ku tikeriweni swinene leswaku a hi languteni xo sungula a hi rhangeni hi vantshwa hinkwavo lava va sukaka ka malembe lamaya ya 15 ku ya fika eka 34 15 to 34 years vona va tetano ku pfumaleka ka vona ka mintirho swi fika ka tiphesente leti fikaku ka 46.1%. kambe loko se hi sungula ku va tsema hi swigava hi languta lava vantsongo ngopfu va malembe ya 15 ku ya fika eka 24 15 to 24 years vona ku pfumaleka ka mintirho ka vona i 72.4 wa tiphesente leswi swi nga ku pfumaleka ka mintirho ka xiyenge xa le henhla swinene etikweni ra hina lava va malembe ya 25 ku ya fika eka 34 vona ku pfumaleka ka mintirho ka vona i 44.4 wa tiphesente 40.4%. se loko hi languta lava vantsongo swinene va malembe ya 15 ku fika eka 24 15 to 24 swi nga khathaleki ku va le kwihi va le kaya kumbe va le mintirhweni kumbe eswikolweni loko va helerile i 10.3 wa mamiliyoni ya vona exikarhi ka vona 9.8 wa mamiliyoni a va le mintirhweni a va le swikolweni swa ku dyondzela mintirho a va le swikolweni hi va vitana not in employment education or training leswaku ka makume ka 10.3 wa mamiliyoni ya vona lava malembe walawo hi na kwalomu ka 4 wa mamiliyoni lava va ngo pfuka va tshama switandzhaku swo tala ngopfu hi vantshwa lava kwalomu migangeni na kwalomu malokichini kwalomu madorobeni hi ku vo pfuka va tshama se hi vona lava nga na ntshikelelo kasi van'wana lava nga na ntshikelelo swinene i va ka manana kaze ku va na risimu rin'wana ri yimbeleriwa hi vayimbeleri va ku va ka mhani hi khome ku tika va ka mhani va ka manana va khome ku tika swinene hi ku pfumaleka ka mintirho loko se hi languta vaxisati lava va ri vantshwa va ri vaxisati ntshikelelo wo va wu ri henhla swinene ya sweswo ni le ku swi hanyeni se swi maka ku hetisela ku hi swona Mwanati na swi tiva se loko se hi hetisela Mwanati hi swihi leswi mi nge ka xiviko lexi swi na nkoka ku va hi swi languta mi nga fambi ku mi nga swi vulangi ni ya languta ni kuma ku na swin'wana swifunda swa ha thola ku na swin'wana swifunda swi lahlekeriwe ngopfu ni ta hetelela hi yo mhaka ya swifundzankulu leswi xifundzankulu xa N'walungu Vupela dyambu Northwest hi vona xi sungula ku hundza xifundzankulu xa Kapa-Vuxa Eastern Cape eka ku pfumaleka ka mintirho hambi hi languta hi tihlo leriya ro koma kumbe hi leriya ro anama xifundzankulu lexi xa N'walungu Vupela dyambu Northwest i ku va vunyingi bya vanhu va ka hina loko va lava mintirho va hatla va ya kwale timayini va ya lava mintirho se va pfa va yi pfumala kokwale va tlhela na loko va yi pfumala van'wani va kondza va gadza ti-discouraged work seekers va tshama va kumbe mintirho yi ta vuya se hi vona xifundzankulu lexi xi sungula ku rhanga swinene kasi xifundzankulu lexi nga hansi swinene hi ku pfumaleka ka mintirho leswi vulaka swona i ku xi kota ku tumbuluxa mintirho ku antswa swinene ka swifundzankulu hinkwaswo i xifundzankulu xa Kapa N'walungu Western Cape xona lexi i ku va ku tele timhaka ta vurimi agriculture se hi xona swi rhangisaka ngopfu ku va xi kota ku tumbuluxa mintirho so hi xona xi nga na ku pfumaleka ka mintirho ka le hansi kasi lexi xa la Gauteng lexi xi endliwa hi ku mani na mani loyi a sukaka ekaya a famba la ku lava mintirho va tala ku ta eGauteng se xi tshama xi ri henhla ka mpimanyeto wa tiko hinkwaro
ka ku pfumaleka ka mintirho leswaku vona eGauteng ku pfumaleka mintirho swinene nyana hambileswi swi nga xifundza xa xidoroba ku fana na xa Western Cape. no se na swi twisisa kokwalaho ka yini vanhu va kha van'wana va kha va kumbexana ku laveka mindilekani ya ku ya Western Cape. Loko ni ka ni languta tinhlangano ta vanhu lava nga thoriwa wa swi vona ku hayi swa tikomba ku loko u ya lava ntirho leyi i nga vhama u tlumbile ku tlula loko u ya North West. Kavula swo tala va nga ta swi boxa swa mindilekani swona muhaxi tiko ha ri tiko rin'we ngo hambana nkarhi wun'wana hi tinhlonge ta mimbala ya tinhlonge ta hina kambe a swi ta saseka ngopfu loko vaakatiko va hina hi khomana hi ri va tiko rin'we ha swi vona van'wani va tirhisa swo tala na ku haxa timhaka ta mavunwa leswaku va ta tsutsuma na laha tikweni ra hina kambe vo tala va lava hi va vonaka va nga ku tsutsumeni va tsutsuma ku ri vona va nga pfumaleki mintirho lava va salaka haleno etikweni ra ka hina hi vona va pfumalaka mintirho. Xiyimo xo tika swinene Mwanati kambe hambiswiritano ya khensa swinene ku va mi bule na hina nhlekani lowu ku dya ku engeta Mwanati. Inkomu muhaxi a khensa ni va ni siku ra kahle na ku hundzisa marungula eka vayingiseri leswo tala hi ta bula makhisimusi ma ta va kon'wana. Kasi milate ya ka heri yuko siku rin'wana na Good Friday ni ya ku hundza vakon'wana hi nga swi tlakusi Dimitri Mwanati inkomu a tihlantswane hambi ti ta ti hlayela swibihangi vakon'wana na ta sungula lungisela dokodela Nkiri loko suka inkomu akhetsa so mingisero mgera lona FM na kona ku Africa wa vulavula a hi tweni ku manga misava ore ya vumbirhi ya ta va yimise ku yini. La a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona. So mingisero mgera lona FM batwile tatana Risenga Maluleke statistician general wa nhlangano wa Afrika-Dzonga na va hi bula na vona va kha va hi nyika xifaniso xa ku xiyimo xa timhaka ta ku kayivela ka mintirho swi fambise ku yini hi ndlela yaleyo leswo loko languta swifundza leswi ku nga va na ku ya ehansi ka ku thoriwa ka vanhu wa swi vona ku swifundza swo fana na KZN, Eastern Cape, North West, Limpopo, Mpumalanga na Northern Cape swi koka xilogweni hi ndlela yaleyo. Twana ka kotara yo sungula n'wana mi kha mi khandziya tibazi mi ya aJoni mabazi kumbe tibazi bazi rin'we mabazi mambirhi se mabazi mi ya Joni mi ku mi ya lava mintirho veri ka kotara ya vunharhu ku lo thoriwa ntsena 9,000 kayo magidi ntsena a Gauteng. Se va swi vona ku kama un'wana mi huwisa mali ya hina mi ku mi ya Joni mi ya lava mintirho yi nga ri kona kwaleyo mi sukela ku lomu yi nga kona kambe hi swin'wana swa leswi kumbexani hi nga tsakela ku twa n'wangulo wa wena eka swona hi ndlela yeleyo. Nongonoko ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela ku na voice note yin'wana ni nga yi tsema loko ni nga siya aka Mwanati la ni kombela ku hi sungula hi yona ni ta mi twisanyana timbirhi tinharhu ni nga si teka riqingho ra wena a ni fanele nkarhi lowu a ni wu vekele twana ku nkarhi lowu a ni wu vekele mani nkarhi lowu a ni wu vekele va mfumo wa xifundzankulu xa Limpopo a ni hlekete ku kumbexani ni ta va ni nga ni bula na Botindaba Ramakwena va hi byela ku hikokwalaho ka yini va khomise vanhu va le Rotterdam pala a va kumeki vanhu valava ku fika sweswi se n'we mi nga kusuhi na vona va byeleni ku leswi a swi nga vulavuriwa hi muyingiseri tolo a swi ngo to helela moyeni hi ta fanele hi swi tiva ku va ri yini i mani loyi a nga tsala papila a ku mfumo wa xifundzankulu xa le Limpopo wu ta va wu ri Rotterdam hi ti 12 ta May wu kha a kha hemba hi fanele hi swi tiva sweswo loko ho dyondza tanihi tiko ra Afrika-Dzonga ku tanihi vaaki hi hina hi nga thola van'watipolitiki lava a hi van'watipolitiki va nga thola hina loko ho dyondza sweswo va ta byara vutihlamuleri laha va faneleke va byara vutihlamuleri loko ri ku premier va byeriwangi ku na nhlengeletano leyi loyi a nga swi tsala i ta va byele un'wana se loyi a nga byeriwa a hi byeli ku hikokwalaho ka yini va nga ha yangi MEC Sasekani Manzini hi fonele lava va pfunaka namuntlha hi ku na muyingiseri a vilelaku
futhi loko no kuma nkarhi ta mi twisa ku n'we mi nga swi twangi ku a te yini kulukumba kambe a vulavula hi timhaka ta ku ku na xiphiqo xa timhaka ta hi ndlela leyi va tleketliwaka ha kona loko va ya swibedhlele swin'wana a kombisa ku loko va suka a tintswalu kumbe va suka a mapulaneng va hlupheka loko va ya a Rob Ferreira i Rob kumbe i Rock i Rob loko va ya kwale xibedhlele xa Ferreira na loko va hunda va ya ka swibedhlele swin'wana se a vurisa sweswo hi laha a ni lava ku mi kota ku swi twisisa ku hi fike njhani ka xiyimo xexoleyo se a hi va lavi na vo va ku hi va nyika nkandziyiso wa lowa sweswiya swa tolo hi va rhumerini va ha lumeri byasi na vo va byeleni kwala va nga koku a va nge tumbeli hi ta fanele hi swi tiva ku hikokwalaho ka yini xiyimo xi ri hi ndlela leyi hi mhaka ya ku kumbexana loko ku ri ku swi nga va swi yo va tlulanyana ku hina hi laha kumbexani yimani va twisa ku hina hi fambela matlhelo wahi ku ze hi nga swi tshiki ni laha hi nge swi tshiki hi mhaka ya ku hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula se hi wo nkarhi lowu a hi va vekele wona no se hi ta twa n'wina kwala mi nga kona hi le ka 0860002543 kambe ku na voice note leyi ni nga yi tsema ni lava ku tlhelela ka yona hi ndlela leyi rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi ayi minjhani botpet okay va ri government a yi na mali ku ze sometimes a va tholi tinese ta xota swibedhlele titliliniki le ku xoteni mara sweswi vanhu va le ku humeseni ka va humese ti-post ta vo education assistant swa yini sweswo mara botpet swa yini ku assistiwa yini va sanga va thola vaongori va assista swikolweni thicara wa grade 1 a nga huma ya hela wa grade R a nga huma ya hela wa grade 2 3 a nga huma ya hela se ka assistiwa yini ende mathicara n'wana un'wana una period ya yena loko luya a ya ku assistant luya wa teacher wa professional va kha endla yini wa professional wa khatra luya n'wana wa assistant va kha endla yini a ku tshuku huwa botpet a va endla sweswo straight va tirha tinese titliliniki na swibedhlele tinese ti tala leswi va swi endla swa ti-assistant at least khale va loko ti-assistant hi 2019 ve te ku na covid va ta kota ku maintainisa vana ti-social distance sweswi ni ka endleriwa yini kahle hlava vuli kunene ku if va ta teka mali ya government va yi howisa swi useless ngopfu sweswo swa ti-education assistant botpet inkomu Butpet, mina la ku vulavula hi leyi ya vanhu lava va 49 lava nga ya America. Vanhu lava mina loko ni va langutisile Butpet vo teka opportunity leyi Donald Trump a ta ku hi yona ya ku zonda tiko ra hina ivi na vona va nghena hikwalano ku ne hayi na hina lahawani hayi hina valunga a hi rhandziwi hi tekeliwe yini vanhu lava mina loko ni va langutisile ku na nchumu lexi va nga tekeliwa xona ku na swilo leswi va swi khomile loko ni langutise maphosimende ya vona na wa vona ku ri vanhu lava mpela a va ri ku tihluphekeleni a va na nchumu loko ko lavisisiwa kahle kahle na ku a va tshama kwini vanhu lava va tikomba va nga ri na nchumu xa vona se va teke opportunity yaleyo ku swantswa ya America ya kota ku hanya kahle va hleketa ku loko va fikele America maybe va ta kuma swakudya swa mahala ntsena a ku na swin'wana mina ni swi vonaka Butpet ahe Butpet na muhumelerisi Tindani loko mfumo wa le Limpopo a wu lo endla ku fana na leswi nga tshama swi endliwa hi EFF ku ri ma-security lamaya ma ri ka ti-building ta mfumo a va rindza ti-department ta mfumo va tekiwa hi mfumo a swi ta va swi ri kahle ngopfu se problem i ku vanhu va lava ku dya kahle kahle government leya hina leyiwani or tiko ra hina ku na laha ya kona as long a rhangile xi xa vumba kwala phambili xi xo fana vumba hi nge pfuki ya helo loko ze fika company ni kuma ku rhangi xi xa vumba hawa swi tiva kwala ni ku hava leswi nga ta lunga hina vanhu vo tima a kholelani wihina hi kholelana ngopfu that is why munhu i ta ku byela ku ri ni nge ku hakeri ku nsati wa mi wa vabya i munhu wo ntima a ku ni na problem nsati wa mina vabya a nge ku hakeli mara ni vula ku hi titsan'we ku fika kwalano ni vula ku hi titsan'we ku fika kwala ka ku se hi vitana na vumba ka hini ni vula ku hi titsan'we lerero ku se hi vitana na vumba
Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxela minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi yi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandle ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi. Munghana Lonene FM makombandlela ta vuya mitirhweni so ri ku nghenelela hi le ku driveni khalanga mara mitirhweni ta vuya hi le ku hluphekeni mitirhweni ni ze ni nga tirhela khampani leyikulu kumbe ya mabazi mina kwala South Africa leswi swi ku tirhisiwaka swona laha hi le tiheleni i chava no vulavula loko i tshamini laha bazini i chani hundzuluka hi ku loko va ya ku langusa khamereni va ta fika va ku byela ku i hundzulukini i fanele i ya humesa coco loko swi nge tani va ta ku sala ndzhaku khalanga loko ku ri ku na loyi mi n'wi tivaka vutisani ku hala R10 ku nga ku qachiweni ka yin'wana ya tikhampani ta swikwa vanhu va tshama kusukela nampundzu until nkarhi muni mara a ku se tshama ku huma na munhu a ku i teka ti-CV mara vanhu va pfuka va ya tshama va ku va ya submita ti-CV kusukela hi ti-30 vanhu vo yo tshama kwalaha mi ti vutisa ku se vanhu va le ku tirheni va qachiwe nkarhi muni vanhu va 400 vanhu vo yo tshama xitaratini va nga ri ku qachiweni inkomu yeah. Enhlekani Bootpad ya vatlangerisa vaongori mara mfumo lowu hi nga na wona wa ANC a wu va tekeli enhlokweni u nge pfuki u twe ka masipala va ku xota position leyi kalaka munhu mara loko swi ta hale ka vaongori hi ku a hi ma-com rate a va qachiwi va tele ngopfu vanhu lava nga dyondza va dyondzela swa vuongori mara a va na mitirho wo tshama hi ku mfumo wa hina a wu yi tekeli enhlokweni loko swi ta ka timhaka ta rihanyo mara loko a vo hi le ka masipala a va ta va create-ile xipeyisi va ri ku tirheni langutana hambi hi la Gauteng Panyaza u endle swa mapanyaza swa ti-green beans ntirho wa vona a hi va voni vo jikajika la just ku a endleli ma-comrade ku a ma vi na xinkwa so a hi kombela mfumo wa hina a wu va tekeli vaongori enhlokweni inkomu Bootpad. Rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi. Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxela minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi yi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandle ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi. Munghana Lonene FM makombandlela inongonoko Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM ukayelele eka Afrika wa vulavula se loko va ka va hlupheka hi fike njhani hi le ku hluphekeni ka tiko ra hina vanhu va le ku dyeni kahle va nga ri na mapasa va nga ri na fokolo mara va le ku dyeni kahle mara va busy va le xikolokolo na hina vanhu va ntima vanhu va ka hina hi ho tiendla hi busy ri Mandela a nga lwelangi hina u lwele maforina ku ri va ta dya kahle hina a va hi suse ka Mandela yoloyo a va hi suse ka Mandela yoloyo Mandela kambe na n'wina ma hoxa loko mi ku a va hi suse mi vula n'wina na mani a ni hoxi okay mina a va ni suse ka Mandela yoloyo a nga ni lwelangi a ni suse mina ka Mandela yoloyo Mandela vanhu lava fanekele va ku Mandela yoloyo i maforina lava va ganyaku lava va giyaku la South Africa va nga ri ku na maphepha va yivaku va dlaya va xavisa ti-drugs government you know ku ri ku xavisa vanhu maphilisi mara va nge se Mandela kona u lele vona ku va ta xavisa ti-drugs na ku ta teka mintirho va nga yi fikeli hina palamende ya rixaka leyi i Afrika wa vulavula xivutiso i ku va nga hi sukeli va mani va i mani la I got it. 0860002543 ikumenze vuti mina taiseba ora ya kumemon nangona ku Afrika wa vulavula un'wana mi ngiseri hi loyi endleka kala nga phet mathebuli papa hayi ito bashumi hayi va voni vuti minjhani n'we hawa unga voni mta vona sana famba nka akenza mo ikhumba ile ya varindzi ekule ya varindzi lewani na hina hi tirha ka yona hi tirha ka yona nkarhi wo leha nyana swi ti komba kahle ku ri loko leswi varindzi va nga holi ku fikelela tin'hweti timbirhi kumbe tinharhu ku na xihoxo xi nga endleka loko munhu a nyikiwa kontraka ya ntirho walowo hi ku a nga fiti ku va a teka ntirho walowo ku a nga swi koti ku hakela vatirhi va yena se swi komba ku ve na tin'hweti ti nga biwa laha mati ma humela handle ku ri munhu a kuma ntirho walowo ku ri a nga fikeleli ku ri a hakela vatirhi
so swi va endlela phephethe hi ku loko mo sonta kahle mi nge tshami 2 months mi kha mi ya entirhweni mi kha mi nga holi swi endleka njhani sweswo a swi langutiwangi van'wana vanhu va tshame mavoko ya ntiva ka ntirho wa vona va endla leswi swa ku ri mo hi nyika loyi ku ya n'wi tiva a ri hava na nchumu ya n'wana ti fana na mina because loko mo sonta kahle ka security loko va ku nyika kontraka va ku nyika tin'hweti tinharhu to sungula ku hakela vatirhi wena so loko u nga hakeli vatirhi swi komba i nyikiwe njhani kontraka ku i kha ri hamasi ku ve nako hikokwalaho ka yini va fanele hakela vatirhi tin'hweti tinharhu ku va ka handliwa yini khalanga va ku vona ku ri wena ntirho lowu i ngo wena wa swi kota i na vuswikoti bya ntirho walowo hi leswi va endlisaka swona vona hi ku ya hi tikontraka ta vona so loko wena tsandzeka swo fana sweswo se why va fanele va mahlweni na swona hikuva nyike khalanga hikuva va khalanga ma yi vona so ku va swin'wana bothete ku leswaku swa ku ri ku ri ti-bonus na yini hi khalanga loko mi sala contract ya security ya vula loko mi performini mi kuma bonus ka security loko va nga zanga mi byela ku mi performa nchumu bonus loko mi ku hela lembe yi yimeleni ya n'wina hi ku kontraka ya n'wina yi ri yi na bonus na loko vona va beta tendara ya vula yi ku ri vatirhi va mina va na leave na bonus hi ku va performise ku yini loko va nga ku mi complain swi va performe kahle a ni loko mi nga tirhangi kahle na ku va nga mi foni va nga mi byela murhangeri wa n'wina ku ri khalanga ni wona a mi tirhangi kahle se loko mi nga byeriwi swi komba ku mi tirhi kahle se loko va nga nyiki bonus ya vona i mali ya vona leya bonus because yi kona kontraka ya vona ya ku ri loko va tirhi kahle va nyikiwa va performe kahle va yi kuma mali ya vona khensiwa ku ri yi tirhi kahle le xikarhi ni metweni a ku va ku swi tele khalanga hi to ka hi nga swi n'wi nyika van'wana va hatla va khoma na vona ni no nkombo to mina khensa 0860002543 ndaka leswi hambi ku ri mhaka ukayelele eka Afrika wa vulavula and se loko va ka va hlupheka hi fike njhani hi le ku hluphekeni ka tiko ra hina vanhu va le ku dyeni kahle va nga ri na mapaka va nga ri na fokolo mara va le ku dyeni kahle mara va busy va le xikolokolo na hina vanhu va ntima vanhu va ka hina hi ho tiendla hi busy ri mandela a nga lwelangi hina u lwele maforoni ku ri va ta dya kahle hina a va hi suse ka mandela yoloyo a va hi suse ka mandela yoloyo mandela a kambe na n'wina mahoxa loko mi ku a va hi suse mi vula n'wina na mani ani hoxi okay mina a va ni suse ka mandela yoloyo a nga ni lwelangi va ni suse mina ka mandela yoloyo mandela vanhu lava fanekele va ku mandela yoloyo i maforeni lava va ganyaku lava va giyaku la South Africa va nga ri ku na maphepha va yivaku va dlaya va xavisa ti-drugs government you know ku ri na ku xavisa vanhu maphilisi mara la se mandela kona u lele vona ku va ta xavisa ti-drugs na ku ta teka mintirho va nga yi fikelina palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula nakona ka Afrika wa vulavula hi tekeni loming se ri nhleka hi mamkereni ka Munghana Lonene FM nhlekani hayi njhani buta mina hi pfukile mi njhani epokeni a khensa bothat a buta mina ni sungula ku nghena a swi olovi ku nghena lana hayi swa olova sweswi mi nga ndlisa swona mi ndlisa sweswo okay kambe hi nghena kan'we hi vhiki okay ya ni kombelanyana ku hlamulanyana leya ti-statistics ya laniwa ka ti-statistics kahle kahle sweswinyana a ni va hlayerile va kuma nhlayo leyiwa mara mina ni vona only swi ta phinda swi ya henhla tinhlayo letiya timhaka ta ku even though ku hlayiwa mara ku na lack of planning kahle kahle a ku planiwi loko mo tsundzuka na halaniwa ka ti-constitutions ta hina ku ri va yi themendela va yi vula ku ri it's the best constitution mara i best constitution a bukwini mara ka ku va yi implementiwa a yi implementiwi swo fana na kwala ka ti-statistics kwala ku hlayeriwile mara ku va ya tshama hansi va langusa ku problem yi kwini na ku va ya consulta hala ndzhaku ku ri endzhaku a swi endlisiwa ku yini loko mo tsundzuka na ti-homeland ta hina a ti kota ku ri vo tala a va khipiwa lumiwa ka ti-homeland ku ri na ti-project va tirha va endla hinkwaswo a swi nga bohi swa ku vanhu va ya vo joni hi kule hi timali ta van'wana va tirha kolomi Malamuleni na kun'wana swa ku taniya mara sweswinyana each and everyone u ri u suka a ya Gauteng loko mo langusa Gauteng yi overpopulated
hambi sweswi a mi karhi mi hleka loko va ku a Gauteng mitirho i yitsongo leyi nga huma kumbe vite i 900 kumbe 9,000 9,000 se lero kahle sweswo ni nga vula ku a ku na party leyi nga ta fika yi endla swona this system ya hina hi le tsakela ku democracy yi fikile mara the way va endlisaka swona ku va endla vo tifumisa vona vini a va langusi ku ri swi ta benefita loko mi ku the way va endlisa swona mi vula mani la all the kumbe ni nga vula ku ni nga sungula hi the ruling party the way I endlisa show okay sweswi ku nghene GNU a ni voni ku ri na ku cinca ngopfu a sweswinyana instead ya ku ya mahlweni va le ku kokelaneni un'wana na un'wana i lava ku va yelwe a twakalaka kwala ka GNU loko langutisa the best interest ta vanhu a ti kona laya ka ti-parties leti ti nga koho sweswinyana ti fumaka se lero a ku na ku ya mahlweni still swi nga sele ku thleleni ndzhaku lero leya ti-statistics ya ha to tshama yi va yi ri hi ndlela yeleyo kumbe yi va yi ya yi nyanya hi ku a ku na implementation kumbe improvement ya ku sweswinyana let's go back ya vona ku where did we go wrong tinhlayo letiya ti ta njhani i yini leswi endlaka swa ku tiva hi ndlela yeliya ku ve xikongomelonkulu a xi ri xo xexo vhele ku loko va vulavule hi mhaka yeleyo estatisticien general a swo vula sweswo ku kusuka kwalano ku ta languteriwa ku vanhu va mfumo kumbe va lava nga le ku rhangeleni ku va vo va teka xiboho xolexo xa ku se ku yisiwa ku yini ku antswisiwa ku yini xiyimo sweleswo hi leswi a ku fanele ku endlisiwa xiswona mara a swi endlisiwi xiswona hi mhaka loko a ko endlisiwa xiswona a swi nga ta repeat ti-mistakes and a yi nga ta va yi va worse and a hi laniwa ka ti-statistics ta mintirho ntsena na ka ti-statistics ta hina va nghena lava hi hlaya loko va nghena va hi hlaya va swi tiva ku hina vanhu vangani then ku fanele ku planiwa sweswinyana ku na issue ya ti-borders ta hina and loko hi vulavula hi ti-borders hi vulavula hi lemu ya ti-fencing lomu ya va nghenaka hi kona ku na vanhu vo tala lava nga undocumented lava va kalaka va nga planeriwanga loko ku planeriwa mitirho ku huma mitirho maybe ku huma 5,000 ya vanhu meanwhile ku na extra 3,000 ya vanhu lava kalaka va nga hlayeriwangiki ni vula ku swi nga balansa tani swi nge balance hi ndlela yeleyo lero ku na issues to talatala leti ti nga tshikiwa ti nga solviwanga ene hina hi lo tsakela ku hi va se ha fuma hina vantima mara loko mo langutisa kahle so a ku na commitment un'wana vanhu vo nghena ti-sitini va tshama va nga endli swona ene still ha va vhotela lero kahle so ku na swo tala leswi faneleke swi endleka each and every department has to be revisited and another thing a ku na accountability a ku na ti-auditor leti loko se ti endlile va nga ta ku mani i penaliziwile mani i susiwile vo redeployiwa munhu va n'wi susa ka department leyi a nga onha ka yona va ku aya ka yin'wanyana loko a fika kwala a fika a onha nakambe ni mi twile papa se ma yi vona mhaka ko hayi ka tika ni mi twile ka tika hi vuthethe ni mi twile bota mina cancer swinene 0860002543 inhlalo timinete ayisebu awara yambirhi mahungu misava kwala ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi ku timingisela mina ku hi khome timhaka kwala nga yingisela u ri kona nhlekani lowu nga va kho yingisela u ri la Gauteng a Mpumalanga a Northwest a Limpopo kumbe u yi kuma ku audio streaming ya Munghana Lonene FM.co.za u yingisele nongonoko Afrika wa vulavula hina hi nge hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula yo mhaka lava nga holi ku va ta hola masivo hayi ku hola ai Xitsonga na a ya mkene n'wana mingiserelo nhlekani kala nga mpfuki bota mina hi vatomi ngovo hlayisekile hi n'wina vana hi hina vana vita kwihi se mi ri yi hi kombela ku khomanyana le ya maphorisa lamo ka ma nga holiki ma-security kalanga ku ya hi mina munhu la twaka ku vava la South Africa loko ti fika ka timhaka ta muholo i ma-security mara xivutiso hi xin'we lava nga nyika service provider ntirho va ri yini why va nga take action loko mi ta swi vona ku na mhaka yo ka yi nga fambeki kahle vanhu va nge tshami 2 months va ka va nga holi va tirhisa transport ya vona lomu va tshamaka kona ve le ku hakeleni
mhaka leyi khalanga mi witness loko mi ku ve nga tshami mulayini va tshama ku na avele ku holeni a khensani le va nga based a khensani sweswi va na 2 months a va se hola se ve le ka month 3 xivutiso i ku risk management va ri yini va nyikiwe papila ri nge ndhawu ya rihanyo a yi se hakela service provider. Yes, but still mingiseri loyi a nga vula ro sungula loyi i vulavula ntiyiso loko va ku nyika tender va fanele va ku byela ku swi nga endleka ku delay va na delay ya 3 months. Xiave khalanga kwalaha ka ku nyikiwa ka tender that's why they nge take action na vona okay why va nga yi humesi va nghenisa yin'wana just because wa tsandzeka ku hakela vatirhi. Kumbe va nga swi tivi va ta humela a ni se va byerile kumbe va nga swi tivi. Khalanga i khale mi kha mi vulavula mi tshame mi interview na un'wana kwalani a tekeriwe ma 6 months va nga holi malembe ndzhaku leyi government yi le ku hakeleni why mi fanele mi hakela munhu loyi a nga hakeli ku vatirhi. Ni vona nga ku munhu loyi sweswi va tirhaka khensani va nga swi kota ku secha munhu loyi a humaka na something xibedhlele. A ni vele ku tirheni hambi sweswi a xibedhlele ku ta yiviwa yini mara ho vula ku va ta ku tirheni a ni ri. Khalanga swilo leswi humaka xibedhlele swi tele ngopfu loko vulavula hi munhu loyi a nga ku tirheni khalanga wa security vulavula hi munhu loyi a nga swibedhlele swilo leswi humaka xibedhlele is too much. Va nge take action vanhu va mfumo xivutiso ku why va nga teki ene va swi tiva a hi swo sungula vulavula hi swilo swa health swo swi vulavula swo ma swi tiva malembe ndzhaku i tini mun'wana kwalano a ri na vo ma 6 months ku ya le ndzhaku mara mfumo wu le ku humeseka mali ka munhu lowu ka nga ri ku hakeleni loko government ya hina khalanga ya tirhisa mhaka ta tender system xivutiso ku xibedhlele xi nge pfuki xi fini why va nga teki ma security as a government va va thola permanent va swi tiva ku lama i ma security. Xivutiso xin'wana xa nkoka ngopfu xexelexo himpela xibedhlele xi nge pfali xi nge pfali hi rini xi ri koho khensani. Why ku fanele ka tirhisiwa tender system ku vanhu lava va hlupheka ene ku hlupheka ka swona loko se a tirhini kumbe a tirhini ku ta wun'wana ku ri va tshama after 3 years va i tshami chuhini hi mhaka swi vo endleka after 3 years lava taka fika ku hambi ni te na vanhu va mina ene loko ku ri sayiti liya vo swikhukhuni loko wo vulavula ririmi ra mina swi laki ku nghena. ni metweni inkompa nongonoko lowu a humelerisiwe hi ncindani Eric Mabasa ni khalanga Pat Mathibu himpela xivutiso xa kahle lexi kumbexani ta vutisa vo va mfumo mi tsandze yini ku vanhu lava va tirhela mfumo swi mi onhela yini va rindza va ri va tirhela mfumo ai nongonoko dzumba na mina wa landzela na Ike Ngoveni vuhumelerisi bya mchangani va na siku lana ni mi tiphina ku yingisela munghana lona FM ku ya mahlweni ani mina ni khalanga Pat Mathibu la ni famba na ncindani Eric Mabasa mahungu ya misava ya awara ya 2 hi laha na vonge n'wana Timaleke Mancos eJohannesburg Tembisa Alex Nasoweto ku ya kwala ka Khiso tshama na hina eka 103.2 FM Munghana Lonene FM Magombandlela.